Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Галескер Камал театрында рәсми рәвештә ял булганга күрә, без бүген Габдулла Кариев исемендәге татар дәүләт яшь тамашачылар театрына килдек һәм күрүгезчә сәхнәдә бию дәресе. Безнең зал 200 урынлык, ләкин тамашачылар меңләгән тамашачылар күрсен өчен без 2000лек аудиторияга чыктык. Сез дә тамашачылар аларны сәламлый аласыз. Сәлам, хөрмәтле интернет кызларыбыз. Күпләрегезгә таныш булганча бүген Ашык дәрес биюгә багышланган татар халык биюләре. Сабан туйларында, милли бәйрәмнәрдә, кичәләрдә, туйларда, ял иткәндә биелә торган татарлыкны ничек итеп зәвыкландырып сәхнәгә менә икән. Әлеге сорауларга без хөрмәтле залга җыелган тамашачыларыбыз һәм сәхнәдә булган татар дәүләт җыр бию ансамбле коллективының яшьләр белән сорау эзләрбез һәм әлеге сорауларга җавапны табырбыз дип өметләнәбез. Без аларның менә станок бүлмәсендә яшьләр разминка эшли, дәрес алдыннан, репетиция алдыннан җылыналар. Әлбәттә, һәрбер биюченең көне шулай башлан. Шулай димәйсезме? Менә егетләр, баянчы утыра монда капрайып. Ник эшләмисең? Ник тиккәләп утырасың? Вакыты җитмәгән дигән. Яра. Егетләр, кызлар, бөтенесе профессиональ биючеләр. Ниһаять үзенең мәдәни сәнгать университетын тәмамлаган бүгенге һәм бию ансамбле коллективында биюче булып эшләүче Алсу репетицияны алып бара. Алсу, сәлам. Сәлам. Алсу, хәерле кич. Безне һәм татарларны яшьләр коллективы белән таныштырыгыз, зинһар. Таныштырам. Татарстан дәүләт һәм бию ансамбленың яшьләре, егетләре Алмаз, Илмир, Влад, Марат һәм сылу кызлары Марат, Ойгы, Карина, Алина һәм Алсу. Һәм менә бу шайтан таянып йөрүче Алмаз булыр бүгенге кичәдә. Хәерле кич, сәламнар барыгызга да сәламнар. Алмаз бүгенге кичтә безне ярдәм безнең баянчыбыз Марсель Вахидов һәм Диләрә Хуҗина. Әйдә, син дә күрсәтим микән? Кашан үзеңне күрер идең әле? Хәтта гел кеше төшереп йөрисең. Молодец. Һәм безнең операторыбыз махсус ТНВ каналына килгән. Исәнмесез яшьләр, ниһаять? Алмаз, без биючеләр гадәттәнчә күп сөйләшмибез. Сөйләшүбез тән белән. Шуның өчен без синең белән исәнләшәбез үзебезчә. Ягы кызлар, егетләр? Хөрмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Мин дә сезгә шулай ук җавап кайтарам. Алсу, минем сезнең дәресегезгә килүнең сире бик гади. Берничә соравым бар һәм үземнең дә сезнең коллективка кушылып биисем килә. Менә әлеге минуттан алып, мин сезгә кушылып биеп китә аламмы? Биюче була аламмы? Юк. Ник? Алай гына җиңел бу. Ник? Халык бию белән бию арасында зур аерма бар. Чөнки син күңел өчен ашырып, күңел өчен бит. Менә без биючеләр сәхнәдә тамашачылар бийбез. Сәхнәнең үз кануннары бар. Яра. Дустым, мин моны тотып бардым. Мен немешне тотып тора алам. Хәзер миңа сәхнә кануннарын өйрәтәләр. Бик зур рәхмәт. Я, нинди кануннар инде? Хәзер аңлатам. Әйдә экранга күз төшер. Менә бу Алмаз халык иҗаты. Безнең белгечләр районнарга, төбәкләргә барып фольклор җыя.
Оны altta da сәхнә өчен махсус әзерли. Сәхнәгә куелганчы бию бик күп этаплар аша уза. Бу бик катлаулы процесс. Менә сәхнәдә ул без сиңа хәзер күрсәтәбез. Бүтән түсінер ала димәк. Әйе, сәхнәдә ул икенче төрле булачак. Әйдә без сиңа күрсәтәбез. Риза. Кызлар, рәхим итегез, Марсель. Менә аңа сәхнәдә ул моны рәхмәт. Менә булайрак булачак. Бәлки дә төрлечә булырга мөмкин. Ул балетмейстерның фантазиясеннән да тора. Yok, Алсу, мен риза түгел. Сен мені хәйләлисің, мен ышана алмыйм. Чөнки сен миңа күрсәткән видео белән бу биюнең бөтенләй уртак яклары юк, бу бөтенләй башка бию. Чөнки балетмейстер сәхнәгә куйганда ул аны катлауландыра. Байыта. Аңлыйсыңмы? Yok. Әйдә, гади актер аңлый торган телдә аңлатыгыз әле миңа каршы. Мин сезнең терминнарыгызны аңлап бетерә алмыйм. Ничек аңлыйсың? Егетләр, басыгыз әле. Әйдә, кулның тырышлыгын башла. Риза. Менә Влад халык бигәнчә бик күрсәтә. Халык импровизацияга бик бай. Күңеле ничек тирли? Шулай бий, кулларның тырышы да төрле булырга Димәк, Влад хәзер халык бәйрәмнәрдә, Сабан туйларда ничек ял итеп бии, шул биюне башкара, шулаймы? Әйе, Влад, рәхим итеп. Ышанам. Әфәндим, Влад, рәхмәт үзем ышанам. Минем Рәфиq абый бәйрәмнәрдә, Сабан туйларда шулай биргә ярата. Ышанам. Марат классик биюнең элементларын күрсәтә. Кулларның тырышы. Без профессиональ биючеләр классик биюгә нигезләнәбез. Классиканың үз кануннары бар. Марат, рәхим ит. Кулларның тырышы. Төрле позицияләрдә. Рәхмәт, Марат. Рәхмәт, Марат. Кызганычка каршы безнең гаиләдә булай биюче юк. Olmaz idi. Татар биюнең сәхнәләштергән вариантын күрсәтә. Монда бию классик кануннары белән биелә. Монда импровизациягә урын калмый. Рәхим ит. Влад, Марат, Алмаз, бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Алсу, гафу ит. Әлеге үрнәкне кызлар ярдәмендә дә карарга мөмкинме? Әйдә, кызларның үрнәгендә дә күрсәтәбез. Айгөл халыкча бит. Ләйсән кануннар буенча, Алина инде сәхнәләштергән татар биюнең вариантын күрсәтәчәк. Яле Айгөл, рәхим ит. Bularның бию Рәфиq абыйның ашаган, Мисыр Рәйлә апаның ашаган. Ләйсән безгә классик элементларын күрсәтә.
zor rəhmət qızlar. Köz deməsin, sıqlanğır. Demək, siz xalq biyən biyulərini, hərəkətlərini üzləşdirib, öyrənib, analizlab, klassik elementlar aşağı ötkərib, səhnəyə mingiriz. Dürüst etdirmə? Dürüst olmaz. Mine bilesizmi? Biz sana bir gadileştirip kınamında kursettik. Bu aylar qadi formatıydı məni. İyi. Qadlavlısın, işi qolayken göz aldına getirəm. Yarar. Kızlar yigitler rəhmət sizge. Demək, indi bizning qızlar, yigitlər stanok ülüşün tamamladılar, şılındılar, hazır idalar konsert hazırladılar. Şolay mı? İyi, konsert hazırladılar. Lakin bir tane söz alar tılından atıyor, benim tupta da var. Mübit bunda biyu yaratkanla keldim. Lakin benim biyu yarattığım iki hareket bilen tükönleni. Şu hareketlerini siyam jetesim kele, o hareketlerin negizinde men sizge koşulup biyu olan mıken? Mine birinci hareket mine bu. Bu belegeş mine sadikten bir ölüp yaratan şu hareket. Mine bu yaratalım. Dostum, bir kadar oynarız mı kardeşim? Hadi. İkinci hareket. Büyüsün, rahmetli büyüsün. Sizge para bilgiler ilhamladım gittiğin desin. Sizge kadar harap doğrayın. Şöyle doğru. Olmaz. Eğer biz sana hareketler öğretiriz. İki hareket bilen Demek bu benim birebir bölüm diye söz değil mi? Elbette. Rahmetli Rıza. olmaz. Ekranda kurs düşürüp alamız ya. Rıza. Biz sana hareketler gösteririz. Ne bu hareketin ismi qadak qağı deb atalar. Bir oyoq bilan qadak qağı. Olsa gafı etsin meni tağın hayralıysan. Ben Allah'ta ulustum. Qodaqni qo'lga shubish tutib qolgan oyoq bilan tugul. Bu bir oyoqda spirtni unutma ko'rsatgan. Bilasizmi? Mana bizning metodikani tatar biyuning metodikasini yozgan Gay Hajiyevich Tagirov bu harakatga qarab qadak qog'ga o'shatdi da shulay otadi. Mana bütün hareketler xalq turmushidan keladi. Beshik, shilbir, sholishtiruv. Mana Hem hazır qadak qog'u. siz bularni yana öğreteceksiniz. Şöyle mi? Hayır, olmaz. Biz videoda şista variantını ko'rsatdik. Mana Vlad rahim etib, Vlad bilan biz sizga stepleştirgan variantini ko'rsatamiz. Mana ul bunda türlenirge mümkün. Onu aylanib da yasarga bo'lar. İki oyoqdan da, bir oyoqdan da yasarga mümkün. Bu hazır birincisi qodaq qağı bular. Qog'oy. Aferin, büyük bir rahmet. Qodaq qağı hatta garniturlardan çıktı. Demek bu qatlavlı hareket. Men mısın biraz repetitiv yurgash ishlarmi deb umidlanim. İkinci hareket bilan tanishtirib. Ayda ikinci hareketin güzel. Bu hareketin ismi sholishtiruv. Bir oyoq bilan sholishtiruv. Yigitlar ana oyoqlarini ko'tarib bilan ishlar, qizlar endi ostdan ol. Qilishtirgan endi mana shulay bo'lirga mumkin. Aferin, büyük bir rahmet. Mısır men bilan yana do'stim yana. Şulay yapma. Üçüncü harekette var. Üçüncü hareketin ismi burma deb ataladi. Burma. Bu yartı burmada bo'lirga bo'lar. Mana ko'rasizmi, yigitlar ana oyoqlarini üstten ko'tarib olalar. Qizlar esa oyoqlarini tubanroq oladi. Bu yigitlarning dardliligin, qizlarning qiynaqligini ko'rsatadi. Olmaz, xarakteri bunda bor. Sahnalashtirgan vaqtda mana shulay bo'laydi.
Olsun bu min sana ko'rsatgan burmay deyman. Men sana burma ko'rsatdim deydi. Bu yardım abla. Yardı, to'lib bitmagan burma deyarman. Bilimsiz to'lib bitmagan burma bo'ldi mening boshqalarda. Yarın biz hareketlerini öğrendik. Şundan. Yigitlar bilan qizlar konsert olishini bu arada tomoshachi jir ham ansamblining ham tatar biyining tarixi bilan tanishtira olasiz. Demek, ihtibar ekranga. Yıllık dekabr ayında Tatar Devlet Filarmoniyasi başında Tatar Devlet Jar Biyu ham Müzik Ansambli işi başladı. Bu milli kolektifni ishtirokchilar birinchi san'at yetakchisi ham bosh orkestr Zuleyxa Ahmadova ham kompozitor Александр Гончаров bo'ladi. Руководители выезжают в экспедиции по Татарии, собирают фольклорный материал, черпая его из национальных праздников. Сабантуй становится основным источником творческого материала. На основе национальной одежды был создан сценический костюм. Таким образом, 1 мая 1938 года в составе хора, 3 баянистов, 1 пианиста, 1 барабанщика и 6 танцоров начинается творческий путь ансамбля. С первых же месяцев своего существования новый коллектив начал жить большой творческой жизнью. Перед ним стояли задачи углубленного изучения и творческого освоения богатейших фондов народной песни и овладения мастерством. Mene, Belgiyada, Hazırda bizning ansamblimizda 3 turkum var. Xor turkumi, turkumi, biyuvchilar turkumi. Biyuvchilarni bor biz ishlaymiz. Bugungi kechada endi ular turkisizligini qatnashadi. Rahim etib qarshi olamiz. Natli yoshlik.
Tataristan Respublikası'nın Tatar Devlet Jır Büyü Ansamblı yaşları. Büyük bir rahmet. Allah'ça bugün günde Eligi Tatar Devlet Jır Büyü Ansamblının 81 yıllık tarihi var. Bulturalar sorulan 80 yaşlarını bilgilendiler. Hem 80 yıllarından 81 yıllarından sizni şirk bilen tebrik edem. Üstövlü bulsun. Tarih bitlerinde siz işlegen, işler koyulgan büyüler, jırlar көп başkarılsın. Senin bugün mikrofon yaratmayın. Ha, rahmet. Mene bu büyüde eğlengen barlı hareketler sen kurdun mu? Bu benim için kodlalı matematik rukiyanlara. Men sahne ortadan da gözlerimi ağaytıp qarap turdim, lekin qodak qavğılığını ayırıp aldım. Ay yok, şalması buldu. Qodaklı vat bir eybet hakkını alaytıraydı. Ellerim sesleri tamam. Şalma bilen devam etti de bitti. Dersimiz başka Ütmegen, rahmet. Bilesim olmaz, bu büyükne 80. yıllarının ahırında bizning baş polikmeysterimiz Reyla Muhammed Hanım'ın sahneye koydu. O o'zi de bugün bizning zalimizda. Albatta bizning Rayla Hanım'ın tezek beylenleri var. Rayla Hanım sizni sahneye mümkün mü? Rayla Hanım. Anlaşıldı. Reyla Hanım. İkinci de oturtkanlar gidelim. Rayla Hanım. Erkekçiyip de eşek tutup Minkilerinin karşısına Hıyalımda yükselsin o Dürgenler bir şeyin Hem elbette elege oşun derisini uyuşturuğa zor ülüşen yerden kursetken için biz Tatar Devlet Jır Büyü Ansamblının sen gayet iştekçi Tataristan'ın xalq artisti Ayrat Hamidov kadar üzümüzden rahmetlerimizi yetkiremiz. Kızanışa karşı bu dil olmadı. Also, İyi. hareketini xalqdan tortib alıp işkertip sahneye ezgine bulsa da anladım. Lekin bir deli artist büyüşe sahneye çıkkanda onun kostümü de var. Kostüm hakkında Kostyum neydi bu aratiş? Kostyumның üz kanunları, özünün cevap bire turgan soruları var mı? Eyde kostümüne da toxtalып uzayım. Sahne kostümü Tatar milli kostümünden negizlenip yasalsa da her büyüge o yaraklaştırıp digiler. O konsert vakitinde sahnede matur görünürge tiyiş. Şulay ok milli kostümün birinci asılın yoğalmasqa tiyiş. Biygen vakitte oңайлы buluğu da zarur. Alina Almaz, sahneye rahmet ediniz. Almaz subay bulur edi, kızlarından korkmaz. Onların üstündeki kostümler Tatar şehir kızları hem yigitleri giyen milli kostümüne negizlengen. Avul kızları giye turgan kostümde kamzul oranına aylatqıç bulgan. Almaz bilen Alina'nın beylemişe kostümü mene mınday elementlardan tura. Almazның üstünde şigilgen tübetey, zatlı kamzul, bizekli şitik. Alina'nın üstünde seylenli kolfak, zinetli kamzul, büyük bukşeli şitik. Bu şehir yaşları kostümü. İyi. Rahmet Alina Almaz, rahmet. Almaz bilesizmi? Bir yaş xotalar da bir kostümlerde bulan. Xota? İyi. Şimdi milli kostümde, bizim milli giyimimizde xota jiberip bulsun deyim. Kızlar rahmet ediniz. Mene Demek ki ben xotalarını ispat edirgen. hazır iyi, yaş qabatlana turgan xotalar. Kolfak ortga yoki yonga rezinka bilan torttirib kiyingan. Kolfakni boshning olg'i ulushida shashni qoplab turgan deyish. Mana u shulay motor etib shashni qoplab turgan deyish. Bu dürüst variant. Şeşni bu aratiş. Tatar xotin qizlari shashlarin moylab, o'rtadan yo'l qoldirib, tigiz etib ikki tulumga urganlar. Eng yosh qabatlangan xoda shashni tulumga urganda tuzdirib qoldiruv hem tuzgan şeşke kolfak giyiyor. Tatar xotin qizlari shashlarini shulpa bilan bizagan. U bizanu elementig'ina bo'lmagan, og'irlig'i bilan gavdani tuz tutarga yordam etgan. Eydem жерде kızlar şulay bilmeydi. Ayy. Şunlap, şu pikirde bildim son.
Aferin. Dağı bir hata. Külmek astına her vakit ıştan kiyermen. Bu kanun olmaz. Külmekni ondan başka. Ondan başka kiyu zor hata. Büyügende de o ürünmezke deyiş. Şuna göre külmek itelim. Bir nık kötermezke hem bulgamazka gerek. Mine şulay edip, mine hatalarga, kızlarının hatalardı. Rahmet kızlar. Bik zor rahmet. Hatalanmışa birge nasip olsun sizge. Olmaz. Ya. Yigitlerin de hataları var. Yok indi olsun. Zinhar için biz ideal yigitlerge beylene kurmayız. Yigitlerde hata bulmayın. Yigitler şiir güzel. Hazır eydem. Mısır'ın tübeteyi tatarşa tuğul. Mısır'ın bili bağlı tatarşa. Eyye. Bilirsiniz mi? İyi iş kabatlanma hata. Tübeteyni orta. Yeki artık batırıp kiyu. O mangay şeşlerini kapla başının algı işine kiyilir getiriş. Mine bu dürüst varyant. Marat misalında Bilbao atıqtalı. Yigitler kostümünde Bilbao mühim element. O asılını tırmasqa tığız bulurga deyiş. Bilbao bulgaç o bilge beylenen. Şunsı bilgili. Eyvah. Mine rahmet yigitler. Bilgi rahmet iki dürüst varyantında kurduk. Bilgi rahmet. Ali orta hatalarda var olmaz. Ya. Menamızı yok indi olsun. Kiliş almayın. Şimdi yigit bilen kız arasında bir gerekte hata bula almayın. Tatar büyüğünde yigit bilen kız arasındağı münasebetlerinin öz kanunları var. Yigit kızga hürmet gösterip, ona ihtiram edip, ona artık beylenmişe, yavuşmışe bir getiyiş. Bu kanunu yaşkına buzalar. Beylenmişe degenden mektep yıllarında mektepte okuğanda mide şu kızlar birlik tutarışın ne gibiydi bu tansığa? Yok bu dürüst durmayın. Bilesizmi? Bizning bosh bilimministrimiz Ali yaş atlar gibi qoya barib berilirge bilmishi sahne bo'ylab sikirib yurmaymiz deydi. Menamız dürüst etken. Sahnede otlar gibi koya barıp berlerge bilmişe sikirip yürüge yaramayın. Mine olmaz, şulayra. Aslında endi Tatar biyuning turli tübeklerinde türlüşe bulurga mümkün. Demek her tübekinin biyuğu birbirisinden ayrılıp duran. Şulay mı? İyi. Mesela kilesi biyu. Ele ekranga göz düşün. Also anladım men iki hareketinden tuğul, üç hareket bilen iken. Bana bir ağır duyur. Mine almaz bilesizmi? Yerlekşe bardır tıpırıda basalımız. Bula. Men hazır siyamını ispat edem. Soldan bilgirekte üzümüzün tomaşaçılarımızın bir neçesini soylab alam da kimning yermek vaqt irenesi ile. Yermek vaqt, kimning yermek vaqt irenesi ile. Heyde dostum, heyde kimning tilagi bor, heyde. O ne Gel, kimning yermek heyde. Meni heyde saqlayın, meni dostum. olmaz. Dört kişine söyle bakalım. Anlaşıldı. Sen de bilesin. Ey, subhanallah, küstünüz. Rahimitigiz, bir şey olduğunda. Oldu hatta. Bizge, nu yarar. Bir getirmesene. Yok, hata. Dostum, men senin olda hafı ötürürge deyishmin. Kim bilen kelding bunda? Kim o Lütfiye? Emin ol sana. Ni için bana ütkerige yaramay, butuyu bilen cemaat sahnaga minirge yaramay. Bana inisi menge istek aldırsın ya, men hafı ötürem. Anlayım havatırışına doğru kilirliği gitkinip bilgensiz, lakin sahnaga alay minirge yaramay. Dürüst ettim mi? Dürüst, bu kanun. Mısır da kanun. Demek biz hazır yermek vağını etmemiz. Şöyle. Eyde biz başta biz alar bilen tanışıp gittik. Riza. İsmin? Aydar.
Нурислам? Сыпкан. Зібершет. Ой, нинди матушка сыпкан. Амин? Аида. Айдар, Нурислам, Зубәрҗәт, Камил, Аида. Безнең вазифа нинди? Әле генә без видео үзек карап үттек. Хәзер без сезгә яңадан кабатлап күрсәтәбез һәм берәм чират буенча сез әлеге хәрәкәтне биеп карарга тиеш буласыз. Әлбәттә, Айдар син башлаячаксың. Шуңа күрә игътибарны тагын бер мәртәбә экранга юнәлтеп, үзекне күрик. Экранга күз төшер. Бу Самара өлкәсендәге Ярмәк вагы хәрәкәте хәзер бездән тагын бер мәртәбә хәтеребездә яңартып башкарачак. Марсель. Монсы Юк, дөрес түгел. Ярмәкне. Безнең әйтергә кирәк, әлеге сыйныф кичәсендә ачык дәрестә видеода талантлы шагыйрәбез Йолдыз Миңнуллина утыра. Ул аппаратура белән бик үк дус түгел, шуңа күрә биюләрне утаган Йолдызны алкышлап рәхмәт әйтәләр Йолдыз Миңнуллина. Хәзер әлеге генә Ярмәк авылында шундый тыпырдау бар. Ул бик шундый мелкая дробь дип әйтәбез без аны. Алар үзләре генә шундый менә тыпырдау, аларның авылында менә шулай гына тыпырдыйлар. Бүтәнчә тыпырдауны кабул итмиләр, әйме? Әйбәт. Менә без безнең тарих битләре яңадан әйләнеп үтәбез. Айдар борчыласыңмы? Дөресен әйтәлем. Айдар син беренче бит. Менә килеп җиттек. Игътибар экранга. Ярмәк вагы. Рәхмәт. Айдар, рәхимит. Тукта Айдар, ашыкма. Тукта хәзер. Юк, әкбәт, баш әйбәт, ашыкма. Менә син хәзер үзеңне иң зур, иң кәттә, иң хәтәр артист итеп хис. Син Татарстанның, Россиянең халык биючесе дип хис. Шуңа күрә сәхнәнең түренә уртага алга чыгып басып, турайып, матур итеп тыпырдап күрсәтәле. Ярмәкнеке бу, ләкин ышанып бетмим. Кемнең баласы бу? Каяның профессиональ әтисе биючедер, әйме? Юкмы? Биюгә йөрисең. Кайда йөрисең? Мирас ансамблена бию өйрәнүгә йөрисең. Әфәрин, бик зур рәхмәт. Нурислам рәхмәт. Әйдәйде. Менә син кара. Син кадак булса да калырсың, Нурислам. Марсель, әйдә. Син бию белән кая шөгыльләнәсең ансында икән? Бер кая шөгыльләнәсең? Ну, аңлашыла син Татарстан гербын күкрәгеңә тагып йөргәч инде син тумышың белән биюче һәм бөтенләй бер эшли аласың, әфәрин. Ну, әйдә. Бу абыйларның кыланганын күрдеңме? Алардан үздәре белән биегән, рәхимгә. Әфәрин, рәхмәт. Молодец, Зибәрҗәт. Монсы нәкъ халыкчан булды. Камил, әйдә. Камил, Синең чиратың. Минем сиңа бер ярдәм итәчәк хәзер.
Әлеге видеоны игътибар белән карадыңмы? Абый бии башлаганчы нәрсә эшләде? Менә Айдар белән Нури Исламның бер кимчелеге алар сызгырганды. Шуңа күрә бийне башлаганчы рәхәтне бер бии алган шулай. Әйдә, рәхим. Әйдә, мин синең өчен сызгырам, син бии башла. Әйдә. Молодец. Bu indi Kamil'in şum yermek ne ani paşum diyor bunu. Biz duraktan indi ayıdır hakimide sizden. Unuttu bitirdiniz mi? Ayıda apağız unutkan düğünü isin hepsiyle bizim kardeşim. Dağım bir problem, benim parmaklarınızı düzeltiniz. Yarıyken inanç eyleriz. Mena eğlenirken ben geleceğim. Eydir. Topla. Bir bakta sızgıram ayağım. Oylar, sen bir suratlar. Oyak kullarınız alsız olsun. Şoğa Kur'an'la Tatar Devlet Jır hem bir ansamblen sizge istelikle kışkınagine bülekler. Züberşet Sinara kışkınasin, Kamil Sinde Malades. No, ayıydı, bulay iyigeç. Sizin etyenizge toşlu ki yav kirevinde. Aferin. Rahmet sizge, kutlaşırız. Bir suratlar. Olmaz diyesin mi? Aha. Türüsü güne gittiğinde kadarıyla tamaşaçılar biz o yerine büyüğünü özümüz de ağır öğrendik. Yermekler özleri kilip bizge bir neşe gün tıpırdatıp көрсеткеннен sonra. Şuşa abay kilip sizge master class bir geçtiğinde siz özünüz öğrendiniz. Ey, ne bilabay oldu. Hem nihayet sahnede yermek büyüğü. Yermek bana.
Tatar Devlet Jor hem Biyu Ansamble'nin üyesileri bir rahmet. Yerine kualı. Birisini elim aldım bugay, birisi değil mi? Olmaz. Gelmekten uzundan kelgan gibi tıpırdaysan desa. Yok, Diye yok. edim de. Yiraqroq adimiga yermakni o'zine borib yerga. Oh, bunda ikki harakat ishlab qilgan to'ydim siz nechik bilasiz kuni tuni? Hikmati shundan. Shulaydir shu. Demak, shillab turib, biyu yoq-yog'i bilan bir tubakdan ikkinchi tubak ayrilib turadi, qo'yma. Bikli. Xoreograflar oradan harakat bo'yicha eng qiziqlarini saylab oladi. Mana masalan, bondi kurashlarning biyu. Qaraganda yurishlarine e'tibor etiniz. Kurashlarning biyularining harakatlari o'zini bir turli yurishi hamda tipirdovi. Kurashin biyuvi boshmoqlar. Demak, Tatar Davlat Jor ham biyu ansambli boshqaruvida Bonju kurashin biyu bosh mag'im qo'yma. Ana boshqaralari bizning solistlarimiz Sungadov Almaz ham Chiplakova Alina. Rahmat.
kabul etmevşi, yalındırışı, kireşin kızı biyu buldu. Lakin almaz kızlar ardından kalmasın dürüst etkemin şulaydı. Mıtsın da almaz biydi. Demek, mana kireşin biyu deyiş, benim kuz aldıma şunduk, avtomat revişte kireşlerin reşit hareketi kildi. Lakin elege hareket bu biyuda hünumen yok. Çünkü bilinmeyse bile şulayrak buydu onun. Demek, aytayım, yağı bilen hem yaşa uğruna qarab bir biyu ikincisinden ayrılar. Milleti bir bulsa da, şulay mı? İyi. Mene bilesim olmaz, o her yaktan bir güne hareket bulurga da mümkün. Onları sahnege koyuşular, onun klasik kanunlarına işkerdeler de sahnege çıkaralır. Mene mesela Baltaş Şabatası büyüğünde kızlarının da, yigitlerinin de girişleri bir kuzinçelikli. Kul hareketleri de şulay o'zine biriktirildi. Ona Reyla Muhamedxonovna Sasna oğlundan ko'rib yozdırıp alıp qaytganda sahne için hazırlangan. Siz buni hozir bildirga majburman. Ayyo. Rayla xonim o'zi bunda bo'lgach sirgan. Bu shundan da shulay bo'ldimi? Sosna ovulda yashovchilar shu buyum Hem siz eligi xalq buyum sahnaga olindingiz. Rahmat. Hem biz eligi buyunun şahitleri bulacakmız. Demek Baltaş Şabatası. Sosna Şabatası dürüstlük. Rahmat.
Алардың үзенчәлек менә әле мындай итеп жүрде ахыр. Юкмы? Шулай. Шул кирәк я. Ашамыз. Аңлашыла, ахырга таба мин үземнән биюче чыкмаган аңлап барам инде ул. Бик зур рәхмәт. Ләкин мин сине бары тоташакмын хәйләңне. Ник дигәндә, чөнки татар халкы ул инде авылларда, бәйрәмнәрдә, сабан туе дигән мәҗлесләрдә һәр вакыт гармун яки баян тартып бирергә яраткан. Ләкин әле менә бер грамм баянчы күргән сезнең әле ансамблебездә баянчылар, гармунчылар юкмы? Алмаз бар. Хәзер без сезне белән таныштырабыз алар белән. Бу безнең яшь баянчыларыбыз, талантлы баянчыларыбыз, оркестрның солистлары Марсель Вахидов һәм Айрат Хәйруллин. Димәк, аңлауча сүзне аларга бирик. Ләкин алар да сөйләшергә түгел, бармаклары белән хәрәкәтләнергә яраталар. Егетләр, рәхмилек, сәхнә сезнеке. Татар дәүләтен һәм бию ансамбле оркестрының виртуоз баянчылары Марсель Вахидов һәм Айрат Хәйруллин. Без бүген сезнең белән бергәләшеп, әлеге ачык дәрес вакытында 81 еллык рәсми рәвештә булган тарихка ия Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле хезмәтенең бик аз өлешен генә күрсәттек. Татар биюенә дә дәрдәш итмәгән генә күз салдык. Инде бу күргән кадәресе тамашачы, ягъни сезне тәэсирләндергәндер дип уйлыйм. Шәхсән үзем бер нәрсәгә төшендем. Һәрбер сәнгать әсәре кебек без сәхнәдә күргәнче биюдә бик күп этаплар аша үтә. Без аны халыкныкы булгач, гади генә дип кабул итәргә ияләшкәнбез. Нәкъ шулай Алмаз. Сәхнә бию булгач, ул инде сәнгать әсәренә әверелә. Менә шулай итеп, без халыктан алган биюне сәхнәгә күтәреп, яңадан тамашачыга, ягъни халыкның үзенә кайтарабыз да.
Егетләр, кызлар, бүгенге ачык дәрес өчен сез безне каршы алган кебек, мин дә сезгә баш итеп рәхмәтемне белдерәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Без бүген биюнең катлаулы һәм авыр хезмәт икәненә төшендек. Бик зур рәхмәт. Җиңел булмаган хезмәтегез һәр вакыт сезгә шатлык китерә күрсен. Кадерле тамашачылар, biz sizga bik rəhmətliyiz kelganingiz uchun. Ham da endi Almaz men yoshlar bilan tanishtirib ketam dag'ida. Almaz Sungatov. Kurkimlar. Marat Xanov. Ilmir Muhamedxanov. Tataristonning otqazon artisti Aygul Kiyanova. Alina Cheplakova. Karina Habibulina. Leysen Qurbanova. Fortepiano ortida Ilara Kujina. Saminde Qo'yganlar. Saminde bizning olqarishimiz Almaz Garayev. Qadrli yoshlar, Һәм әлеге ачык дәресне әзерләүче Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең биючесе Алсу. qadrli tomoshabinlar. Biz sizni dekabr oyida Galaskar Kamal ismidagi teatrning binosida o'zimizning solniy konsertga chaqirib olamiz. Rahim etib. Şəxsən özüm anda işləyəndə görə dürüst edirəm ki, bugungi ачык dərс üçün bik rəhmət. Biləsiz sırasılara qədər sağ olunuz, hörmətlilərimiz. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.